Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Em bi bernameyek nû ya Panorama Heftê dîsa bi we re ne. Qusura me nenerin em me piçekî ji ber problemê teknîkê dereng dest pê kir. Em ê bi du mêvanên xwe bernameya xwe ya îşev bi mijarên cuda yê bûyerên heftê pêşkêşî we bikin. Mêvanê min yek ji wan birêz siyasetmedar Doktor Sadedîn Mele û yê din jî birêz Profesor Sosyolog Yaşar Abdulselam Oğlu ye. Ew jî yek ji hevkarê me ye Çarpel Medya ye. Hûn wî ji bernameyên wî ji nêz ve nas dikin. Hûn her du jî bi xêr hatin birêz Sadedîn Mele û gelek spas dikim. Sersera ser çavan. Beriya em dest bi mijarê xwe bikin. Ez dixwazim vê dema dawî me dîsa gelek dilsoz û welatperwerên Kurd wenda kirin. Sê hevbûwan jî li dû hevdû yên mezinên Kurdên Sovyeta berê wefat kirin. Birêz Yura Nabiyev, Profesör Kinyaz İbrahim Mirzoyev û vanrojên dawî jî birêz Nadirê Kerem Nadirov jî wefat kirin. Wan xemgîniyek valahiyek mezin li dû xwe hiştin. Em hemû ya bi giramî bibîrtînin her wiha xemgîniya malbatan û gelê Kurd parve dikin. Birêz Sadedîn Mele, ez bawerim te li Rûsya xwendî tu nasîna te van hersî birêzan hebû. Berê vala doj wan baş min nas dikirin. Belê. Hem yani akademik Profesör Nadirov û hem jî Kinyas. Yani piştî me Yura Nabiyev hatibû. û her sika jî hevre yani xebata wan bi hevre hevbeş hebû. Bi rastî hersî stêrkên pêşî bûn li nav Kurdên Sovyeta berê de. Gelekî naskirî bûn, gelekî cerêzê bûn, gelek çalak bûn, pêwendiya wan jî gelekî fireh bûn. Mixabin xisarek pir mezin bû bi rastî ji hem ji Kurdê Sovyetê berê re û hem jî ji tevaya giyanê wan çabe ev jî sineta jiyanê kes nikare vegerîne. Belê. Di rojnameya Riya Taze de nivîsek li ser birêz Nadirê Kerem Nadirov gotera wî weşandibûn. Çend rêzik ji wê gelek balkêşin behsa mirina wî dikin û dibêjin aqilmendê dewra me û welatparêzê mezin akademisyen Nadirê Kerem Nadirev dilê me hemû Kurdan hingaft û beriya gotera wî jî dibêjin xwediyê van gotinên zêrîn bi xwe zêrê zer bû. Dûrî gotera wî çend rêzika dixwazim jê bêjim. Dibêje bavê Ulmê Neftê li Kazakistanê akademisyen Nadirev wiha dibêje. Min bi destûra Stalîn dest bi xwendina bilind kir. Rasthatina min a rêberê Kurdan Mustafa Barzanî re ez ruhdar kirim. Zimanê Kurdî esilê me ye. Kurdî nizanibî tu bê esilî. Zimanê Kurdî diya me ye. Kurdî nizanibî tu sêwiyî. Zimanê Kurdî çavê me ye. Kurdî nizanibî tu korî. Zimanê Kurdî xîreta me ye. Kurdî nizanibî tu bêxîretî. Zimanê Kurdî bextê me ye. Kurdî nizanibî tu bêbextî. Zimanê Kurdî hebûna me ye. Kurdî nizanibî tu tune ye. Ev gotinê bû. Em bi giramî hemû ya bibîrtînin. Belê em werin mijara xwe ya yekem li ser reaksiyonên bêtehemûliya zimanê Kurdî û erkên me. Wek hûn dizanin di kanaleke Tirkî bi navê Show TV de jineka Türk bi navê Dîdem Aslan Yılmaz bernameyeke birêve dibe. Di bernameyê de jineka Kurd bi navê Türkan Taşçî ku bi Tirkî baş nizane re dipeyive. Jina Kurd dema dixwaze xwe îfade bike gotinên Kurdî jî devê dertên li ser veya Dîdem Aslan bi heqaret gotina jinikê
گوتنا لجنی که دیگه دبیجه ورا جمهوریت ترکیه تو نکاری به زمانه که دین بپیوه به زمانه که کتی فهم کرن بپیوه جره دبیجه و هر وقت دبیجه از دوغو دیلی انگو زمان کردی که بناو ناکن از نزانم دبیجه اف برزیا دیدم اصلا یا کل همبری زمان کردی کرده بو سدما گلک ریاکسیونان به هزاران کس لمدیا جواکی به تندی لهمبر هلوستا دیدم اصلا ریاکسیون نشاندان لگل پارتی ریخستن و کسایتین کردان گلک کسین جو پارتین وک پارتین ترکا وک AKP CHP دوا پارتی گلجک پارتی جی اف هلوست شرمزار کرن از جه برز یشار عبدالسلام اغلو دست پی بکم وک سوسیولوگک تویا چاوا دبینی اف چه سوسیولوژیه ترک ناوی زمان کردی بناو ناکن جه کردان را دبیجن دوغلو و جه زمان کردی را دبیجن دوغو دیلی یعنی روجلات باشور ترکی ملت روجلات باشور ترکی و زمان روجلات باشور ترکی تول سر ویا چی دبیجن ویا بگره ایجا تو کرد و کردستان جی نابیجن تول سر ویا چی دبیجی بله هر تشتی از سپاسیا جنابت بکم کوتا از دعوت کرم و کرم سپاسیا حوالی خوی گرانبوهای بسالان یا که سعید بکم کو از کیف خاشم ایرو برنامه دا ام بهورا بکن تجب پروفسور نادیروف دست بکر دخوازی از پی دست به آخافتنا بکم سر برساته بده مروف وک کردین سوویتا بری کو به زمانی خواه به هشمندیا دیروکا خواه به کلتورا خواه به عرف عادت کردیتی به اصالت کردیتی مالا باوی خود مزند بون و دخواندن سکنه که اصالت که ناسنامه که کردی یا به اصل نشان دادن این وکا پروفسور نادیرو براستی سکنوان غروره و سربلندیش بوم هر کسی لی دماکو مروف جه کلتورا خواه هشمندیا دیروکا خواه زمانی خواه دور بکوه ناس نکه نبه هشمندیه به و چاقه به دجمنی خواه بخواه دوی ام جبیر نکن که او دیدم آستان یلماز یا که بحثاوه دی که به اصل کرده یعنی به اصل کرد و علویه سیواسیه و لی بویه من کرد یعنی دست دولت کلونیال یا ترک دا به پرورده کلونیال یا ترک یا که ترکایتی وکا ده هیرارشیک امبیجن وکا تشتکی پر بلند تشتکی پر گرانبوها ده مکتب خدا ده اوکین خدا اوکید انسان این اوسا در کتن کج چه زمانی کردی ناستکن چه هشمندیا کردیتی بوان رهیا چه دکارن په پس نخا بدن په سرفراز بدن په اوک بدن نها از خازم سر به بویرا دیدم اصلا یا به تلویزیون ده کنکرت سر حدیثه سر بویری چک بسکنم او برنامه اکشه دکه که برنامه به تایبتی کسین که امبیجن آنورمال جیانی دا یان کاروانی جیانوانی آنورمال هیا طرز جیانوانی خراب چه بویه لدجی قانونی لدجی او که عادتا عرفا نورمن دولت حقوقی دیگر وان برنامه چه دکه شو چه دکه و دخوازه وان تربیه بکه او ده پارادیگمایا کلونیال یا دولت ترک دایه که اوین که نه دره دنن دوی انوان مدنی او بکن سیویلیزاسیونی بکن بوان جوان را مدرن بکن یعنی ترک بکن او بکن ایجار دوی او که دا جی ریتینگ اوی پر بلنده یعنی نو خلقی دا پر مشهوره و جبر که به کاریزمایی که به او که بلند اتوریته ده پیوه و هر گاوه جی پشبری ویدا
انسان کو زمانی وان شکستیه نکارن زمانی خواه بیرو باوری خواه نیرین خواه به منطقی به لوژیک کارن بین زمان هر کسی نوسانن یعنی کسی نوسانن او وکا ماموسته که پداگوژی که کولونیال او دخوازه اوتوریته یا خواه او بکه و پیشو بکه و براستی جیویشی اوکه یعنی tam da evka kolonyal misyona kolonyal ya devleta Türkiye li icar jinek ke Kürt ev rola vi xrakir ev rola vi destevi kert çava destevi kert bi Kürdi haberdar gava ku bu Kürdi haber bide Kürt bu Kürdi haber yani haber bide ev edi dibe zlam ev edi dibe kırde yani sübçe o özne yani dikare zaman yok baş işte baş bine zaman dikare o beke o dibin tesira deslata ve derdi keve yani ve icar tişteki usaçe bu yani lestik xrap lestik abi xrap bu loma yani reaksiyon abi evka abi axaftina zamanı Kürdi zedetir ku ev listik abi ev rol abi xrap bu alerjiya ve zedetir jivira. Ev rolji bi axaftina bi zamanı Kürdi. Kürt gava ku bi zamanı Kürdi da axafın insanın normalin xoş fikrin xwe hestên xwe lojik dinin zaman û ev dikin û Türk nikarin deslata zanîn hegemonik kolonyal servan fişar bikin ev bikin lê tabi bu yer hadise ev bû tiştek ku te got bixwe got reaksiyona vê ew bû îro li vir işte komara Türkiye Cumhuriyetiye li vir nikarin wisa bipeyvin bizan çi pir caran gava ku tiştên wisa çêdibe hadîse dibe bi rastî weka şexsî teka kesî jî lê binirin yani pir caran ew kesên wisa peyam jî didin ji hinekara yani ji devletê ra ya ji kesê ku serkirdeyetiya wî ra jan anaha di nav Tirkiyên neteweperwer de ew puan yani girt çixware yani anaha pestê din lê di vî warî de jî yani ez tiştekî wisa bibêjim yani rojev çawa çêdibe yani bu yer yani reaksiyon û preaksiyon yani anaha em hevsê etaba qonağa ve bu yer dijîn bu yer hê dike ew bu yer rojev di rojevê de ye bi rastî Kürt reaksiyoneke pir baş nişandan ne tenê Kürt yani peşit elbet Kürt reaksiyon nişandan peşit raya giştiya Türkiye da mecburman hinekî tarafa reaksiyon nişan bidin ew bu yerekî ew yani tam ya kamusal ya siferi ya evki reaksiyon nişandan reaksiyon baş bu li qonağa seyem da yani pre-reaksiyonda ev li ser hesabê kî were nivîsandin ew mesele ew bu yer li ser hesabê kî were nivîsandin ji bo ku ser hesabê Kurda were nivîsandin ji bo ku Kurd ji bu yerên wisa dikaribin îstîfade bikin ji bo ku kêrhatiya Kurda têde hebe divê em vê meseleya ku Kurdî axaftin lêstika Tirka xirab dike em vê meseleyê bi kar bînin li ser viya bisekinin Kurdî dema biaxifî tu dibê tu Tirk nikare xwe bike rebê ezetê li ser te nikare viya bike lê û divê em aynen bi vê awayî ser vê meseleyê hêjî bipeyvin û berdevan bipeyvin ji ber ku bu yer çê dibin reaksiyon çê dibin lê eger tu pre-reaksiyon nekî yani wan komentara nekî ev li ser hesabê Tirka ew çawa li ser hesabê Tirka wê bere tomar kirin hinek derkevin bêjin ya wa şaşîtiye wa civata Türk wa Tirkiyetî wa devleta Türk dersa wî hedê wî dan yani şixa nîşandan û carekê din wisa tiştekê çêna be kes nikare ji Kurdara tiştekê wisa bibêje ji vê bi vê awayî reaksiyonê jî ew Tirkiye jî îstîfade bike lê em divê bizanin ku ew jinik ne bixwe ne minferîte ne meseleyekî minferîte ev ya ruhê wan de ye û reaksiyona signala pêşîn ya ku heywanî ye
سیگنالا پیشین دا یا نشان دا او سیگنالا پیشین دا او منطقه دولت ترک در کورته دوی ام هر رو لهر دری دجیان روزانه دا واتشتا ببیجن کو او بویر استفاده یا کرده جی. بله از جی که سعدالدین ملجی بپرسم تنگی موکل مبادگرن نظامم که سعدالدین دو باروین اوقات کردستان یا باجار وانه و مردینه جهه لهمبر دیدم اصلا ویجنه دوز وکرن اف هلوستا ام هلوستا پارتیان کردستانی دزانن لهم پرتکا پارتیان سیاسیان ترکا چاواد بینن اجبر کوانج ریاکسیون نشانده هر وها پاکی پارتی آزادی کردستان لسرویه که بیانک درخست و وی بویرا شرمزار کرد بیان خود پاک دبیجه لگوری قناعت مایا هری راست اوه که جبر که پارلمنت یا ترکیه کردی تند حسبینه برزیه لزمان کردی دکه و جبر که پارلمنت یا ترکیه مرجعیت هری بلند دولت ترکیه دوی بارو به ارمانجا که دوزه لدولت ترکیه وکن ده حق پارلمنت یا ترکیه ده دوزه وکن هنجوه پیشنیاری را چید بیجن دور از التجی بگرم که بله بله دنگی تکی بله شخوا يعني هم بلا داخليانية باكي وهم جي شربكنا كاك شيار قال لك يعني مسألة بنافكرن رياكسيونا بارتين دي تيري تركا وقت زنم عود على بحثا بيكي كربو وهن بارتي اويجي ويروجي دقوتن يعني زمانك كردي بك زمانك رسمي انا يا سعدي عن جد الدستورات اب بيومان يعني فرصك و كرد خدي يعني بهبر خدي ليدر كرن هم بارتي سياسي وهم جواد و يعني اب فرصك جشتي تبعيه درك السر سينور تياتير وإيديولوجيا عربي همو بحبره به يعني باش بو جو دركت يعني ماس ميديا بحثوكر باش بو جو افسر 100 سالي بلزي افتشتايا كرن نهيني عن هكا در البرشاوي هدو كسي يعني بيجن بيشتريا به شوفينيزم اخو به جات پرستی اخو لهری زمان کوی نشان دادن و اشکره دکن زلال دکن يعني جا زمان يو كم زمان يعني هي دس يعني امجن ناس نامايا ملتايه مخابن يعني سياستها آن جات پرستی لديجي زمان كردي لهر چار پرچه كردستاني 100 سال دومه وقال لك يجيب سركفتي ووقت نمونه خانا قون هاكا دي تلفزيون دي الزماي خدي درناك و يعني قال لك جوان كسر إن جات برستين لديجي الناس يا كردي قال خوي كردي زمان خوي كردي أبين وأصيلة بونه تعداك قال لك مازال الزمان كردي اللي وليد البويه برافاجي هكا وقت نمونه وما بحثا كردي سوفيت بحثا أروى كردي خراساني قو 100 سال عن 10 سال عن دوري ولاتي وقتنا وحتى كرد مني دياسورا لأوروبا ودردوران أم دبينن كرديا زمانه واني كردي چه درجه زمانه كردن قول وليد مانه همون نشانه گو يعني بيوستيك مزنه هي لسرشاي هم تفكر سياسي هم سازيه جواتا سبيل وهم جي خلق قوخي لزماني قدر كمان سماجي مخابن يعني جبوغو بيش كبه وبمينه وبيباراستن براسي ستاتو يكي وير امبيجن قانوني رسمي جير دبي اگر كيانكي ابونك
رسمي جي كردير تنب أو زمانها يدي پروردن نب زمان کار نب زمان تجارت نب زمان کلتوری اف زمان هیدی و بر زمان سردست و ایگو دکار تجارت بازرگانی و او دی و جواز ببو البرهر جبرولو شرطك يعني مرجك جو كيانك كردي هذا او زمان بزمان كاريرا انساني ويدري وكارب بي كارب يعني دربرينه و اف جد وجبتو كيد بي پروردكرين يعني بي اوكرين إجابة يعني روايات مقصية برمزة زماني معي و يعني تقرأ كرد وقت أركك خوني بيشي وسركة بينه وبهبره إنما يعني بربسياريا فلان بارتية ياجي بارتية جديدة همو بهبره جنها قاده بهبره كارن خو بچكسيرن كارن خو فرض بكن كارن دنگ بيبخن وبسطي بهي و اف زمان يدي بيت زمانك ليغال وتيكا بالدستور يعني جنب نما قد خب وبيف يعني دي برخدان شيء امزان يعني وقت نمونه حتى كردين برشين دي تربودرن تركيا بزمان خد الجديد داخبن إيريش وان تكرن يعني أماكن نمونه أم بيش وما بعده لكونيا همو يعني همو كش جبر بزمان كردي أبجي سياسة دولتي أفصاد سال دمشق ومجيء خلي خوا ولو لهمبري كردان وزمان كردي وحبونا كردان تجاكي أو كيك نه شارتي لجوان بري بشارت بون هكا إجارة أشكالات به شيء مخابن أف كردي محبونا فقرن بالبربي بيلي راوستن وأما ترسيك مصير دكتور راستي لسر استراتيجية لي أو لكاريا نتوي زمان شو محبونا بله که یشار از خوازم دچیرو که کردی ده گوتنک هیه که سعید جزبارم دزانم همو دبیجن جناب ناف ناکن دبیجن یه انجمه چیتر دما از دارو بم چیرو که کردی مگهدار دکر ند گوتن جن جتر ساد گوتن یه انجمه چیتر وی نوال وان دکرن ترک جی کردا وق جن جی حسن دترسن جی کردا دترسن لو ماجی ناوی کردی ناوی زمان کردی گوتنا کرد نابیجن گفکادین جی مگوت دوغو دیلی بکارتینن افترس چاوای سوسیولوژیک که یشار بکردی اف چه مسئله کو ناوی کردستان ناوی کردا کرنه دوغولو يعني قرب معجب بيا فرزر عم دي براستی دوغو اویا دو اورينتاليزم ده او كاورينتاليزم ده ادوار سعيد رخنا بيكر پر اوكا يعني جبوكو وكل بر روجاوا وكا يا مدنيته يا بلند يا كولتور قنج نورمال اخلاقي تي اوكرن روشلات هر داين صورتا بيا نيجاتيفه يعني صورتا نيجاتيف تو تدید در روحا دیکوتومیک یا فلسفه دا یا زردشتی یا مانیکیزم دا دبی جبوکو قنجی هبه دبی خرابی هبه او فلسفه روجاوا شخوا بوی آوائه که روجاوا ام دبین روجاوا خوا وکه قنجی او کریه ای مدنیت ای مدرنیت ای نظام چی روشلات چی جعالی وقت تصور روجاوایی لسر ما يعني لسرما تدید دما امپراتوری عثمانی ترک لأوروبا خرابون او سمبول وحشتی بو سمبول نمدنی بو او ایمگیا او وینیا عثمانی و ترک
كولتور والادبيات او كتصور روجاوا دا يعني وكا ان ما يعني ان دن يعني بتركي إيجار مصطفى كمال قواكو خوا إيديولوجية كيركو وكاكو أو تمثيل نرخين يونيفرسال يا معاصر مدنيتها يا روجاوي دكن إيجار قلتن أمي بمسألة بتصورة تركياتي شواما بكن يعني باشا أنها جنوة شخور إيدنتيتك ناصلما كام أواب دكن لأو تصورك خرابة يعني رابون يعني أو تشتانا وكا أوكي نيهيليس همو تشتين كو حيا ويقا ويبون إسلامي نرخين تراديسيونال كرد إدن همو بون إن خراب إن روشلات أو بون روجاوا أو بون وكا تمثيل كولتورا روجاوائي يعني أو قلتنا روجاوا جبو ما بيقومان جبوكو ببن نيجاتيوا identiteya vane pozitif hatiye ceali van hatiye tasavvur kirin. Ev ne rastiyameye? Ev rastiyameda rastiya roşmeda tişteki usa roşlat tüneye bilakis es sosyoloji çıkkaz diroka kultura kurdan peyvendiyen sosyal bune ez lekoline dikim ev tiştin ku rojavayı liser rojavaya denivisinin de kultura mey beri 1500 sal ev realiteyin dirokiya sosyolojik ya kurda da rojava bu neheye mesela çi mesela jibo devlet bu ne ya roşlat tipe roşlat dibejin ku despotizma devleti yani despotizma roşlat bir despotizmi hatiye evkirin mesela. Led begitiyen kurda da gava kulle kolina beki ev otonomun haman beji vaka sistema parlamenter de begitiya da heye. Mesela hastimi minaka dedim. Konfederasyona aşira roşkan ve 24 aşiran çevuye 12 vaka du senat yani du senat ev sistem de polisa Yunan'a kevin de heye. De Sümeran de heye. Demokrasiyen peşin de heye. Yani de evkede. Türk esas roşlatine, çima Türk roşlatine ez ya bibejim bigotineki sosyoloji de Türkan da her tişi devleti ordiye despedike. Yani despek ya devlet ordiye ev ya oryente ev ya yani roşlate. De evkede de Avrupa'da mesela modernite, kültür, nasnameci, sosyal buni, jibni derdike ve ev tiştin devlet u nizanım ordi pişle te avakirin. Çava ve dit veli başur yani civat tişteki avakir paşi parlamento çebu paşi nizanım çi paşi di. Le rojava embejin desilata kolonyal jidser kurda piçeki rabu kurd buxa vak xalq vak insan vak ev dest bekirin civat axa ya jiyana civaki ya azat evkin. Levra ev roşlat em ne roşlatinin. Yani ne kur roşlat bunu yani jibome evkin na em ne roşlat tu de devlet hemen. Tu kesane. Hem roşlat axane hem rojava axane hem bakuru başura xane. Yani dve navend buxabin. Kürdistan'a evya sistema kolonyalize kirina civata Kürd roşlat gotina roşlat. Bele. Gelek spaz bova em beriya berdevam bikin em kabnerin sernivîsê hefteyê mayê kîjanın.
بله مجرمه یا دویم بسرنویس هوزات و شرناغ دشوته نه دولت دتفینه نه جید هیلن ملت بتفینه وک هندزانن دمال گلک باجارن لقراغ دریا سپی و ای اگه لگلک جیان آگر بدارستان انکت لترکیه قیامت رابو همو سازی پارتیان سیاسی ملتین ترک رابون سرپیا حکومت آگ پارتی هجاند اجبو چما ترکیه اجبو آماده کاریان شواتا دارستان تنیه آماده کاریان تنیه مال بندا چنه دارستان دشوتن حکومت دویتف بگره و هر وکیدن لده همان دمه ده دارستان هوزاتا درسیمه جید شوتی هینجی شوات دوم دکه نهال هرما شرناخ جی آگر به دارستان کتیه و چند روزه جی دوم دکه هر دو دارستان جی جبر توپ و بمبین لشکری ترک در کتیه نت دولت دتفینه وک مگوت و نجد هلن ملت آگر بتفینه مخابن النجي دولتي والنجي جرايا قشتي دنجك تنا تاني كرد دخون ودنبيسينن لسر مديا جواكي هوار دكن انه هالسر تويتريد في واردة كامبانيا جي فكرنا كيك سيد اشتبه برسم تو جروجاوية كردستاني بس هرچلالية كردستاني دي شوبيني هم دزانن اللي تو لسر ويا چی دبیجی لسر هلوستاتي وملتي تركي وشواتي بله يعني هلبت هون بيتر هاي وجبه وانبي مسألة هي بله أو ميديا تركي وكدي تري يعني بردوامية ويب سياسة نجات برست وشوفيني ديجي كردان بري وقتی او آگرین دورا بحر سپی و انطالیا تسبیح کربون تسبیح که گوت نوار کردا ولوگیه و خواستن تخنس کردا و يعني جبوز جادا تركي ديسا يعني موبيليزا ممكن لتجي كردان ودوي وقت يجي تشفى او مالباتا كرد لقونيا هات يعني هاتن كشتن جري الهوزات وشرنخي و يعني بنامرين وناهل الكسيدي تلبين أبجي يعني أبنا جرا بيشية قال لك جرا وان بخوا جيدي تر آخر بيخستنش بقول ديجي أم بيجن قريلا بين جبو كردان نشار بكن بوجي واري خبردن ويعني كوش بربن أبجي تخمينا من الكبر بوي أوي اللي جي هكي قال لك فرموش لشار نخي وكي ديتر أستبيجم بيتر يعني أرمان جاكواني لشكري جيتر هي وجبو يعني بدستوان جي تيد هي يعني مروك عربية دستوان بخوا تيد هي بو أب آجر يعني بيخصنا بيجري آجري إيجا يعني إيه مزغلو تيديكيم و أو حتى هكا أم بيجن بناب 100 سالي دي كردستان قولوا آبانت كرن أو انفراستركتورا أو يعني جيرخانية أو وينا آبانت كرن ريبنت كرن أنا هكا شو تشتي لشكري دي ري ودربة كرنه بيشتيقو قلق بند خرا كرن إجا تس بدارستان أجي شوت عندنا دارستان أجي دكن يعني بأرماجن بواني لشكري نجات برستي هنن حتى عبير باشور كردستان يجي مثلا برا قال لك دارستان وشياي باشور دان جيش تركي إجا يعني براستي كرد يعني قال لي خبكن
قليا خابكن برين اي اشيانات ماس ميديا حوادثة چلندر و چلدري تركي. بله سپاس. كاك يشار تو چه بيجي؟ يعني از بكرتي خازم ببيجم دارستان كردستاني تمي بنا كلمة شعب دولة ترك استنجن دارستان دارين كردستاني يعني نكار باشر بك او تيارين في كو بإنسان نكارن باش كردان جنجن كردا پیدا بك بكوجه او شوات شدبن ابيا فرصت جبوان كو او دار جهول رابن چیا روتو تعذيبه و قاوكو كرت تدا دمشن و ديگرن و ابدكن بلاج آلية ماكينة وان بين ديتن و بين بتسير كرن ابيا جآلية استراتيجية عسكرية او قوي اوه يعني ازاحوي اوه لي بوير دوی مرا بچکشی به آلیه سوسیولوژیک بکه کو ایدی بویا یا من دشوته بلا یا تجی بشوته يعني اما و یا اشته ازمیره انطالیا او درانه یا ما شوتي هون و کیف آخه دانیا او دیگه آنها بلا یا و بلا بشوته اویا نشان ده که درسیم نیاوانه يعني دولت بخواه ترک بخواه درسیم گورستان کردستانی وک دولتك يعني ولاتك دن نيوان هبكه شوال عفرين يعني مليون نيف دارين زيتونيك وانطاليا بال اوكي جوري راكب بيجيك لآلية باشوري تديت بيسا جبو اوكاوان اسكري ريدوزبا اوكا دارين كردستان باشورجي دبرن راستي دارستان كردستان جبو دولة تركيا وكل لي ابياد با يعني بالسالان وصايا دما اولياء چلبي بحث كده بدار باشارين تشياين كردادا جدارستان امروف نكاره او بك هر چشيد هر تور حيوان هيتدا او كيتدا نظام چيه او سالة دما تركان ده دارستان كردان جهوري رابون شاين ما بون روتو تازي البته انسان ما جيبچك او كند بيوارده لنها حالي حاضر نها دما نها ده براستي رياكسيون كي باش يا كردان هي دوی مروف دوی بیا ببینه زلال رایا گشتیا کردی ادی رولا خای باش دلیزه دوان تشتاده ادی فرقیت چیده به ادی هایامه چیده به نخواه دارستان درسیمی هر دایم دهات دیشودند لی آنها ادی جواد یا خواهد که و دوی لبر ام رولا باروين كردان باجارين كردا او بكن رولا بارتيين كردا او بكن رولا سوسيال ميديا كردا وانسان كردا لبر رولوان ببيجن و اس هويدارم اويا او گنگشي او زلالبونا درايا گشتيا جماوري ده ابي ادي كردا دا جيد هلوستكي يعني دمو دزگهكي جبوان هكا قالك ولاتان حتى ولاتن كو دمو دزگاهی وانی دولتی دوان واران ده فتسان چه دبیجن يعني ده آگرکوشیه ده او که ده قالك بهزنجی لجعالیه کمالگاه مدنی يعني سیویل واجی دمو دزگاه تن او بدلخوازی انسان تشنا چه دیکن يعني اللي فرد دائما كم من بخوان نويسان دي بكو از جبركو از دما بتشوف مالا ما شوتي از جشوات دي كم اوكي يعني براسي او كيوي هي دي جما الشوات دبينم بر عاجز دبم يعني مروب بخواجي كارا او بكه بيدارم كر ادي دس بكن تشتن اوسا گنگشي بكن او بخواجي بدولات
به دولت اوکی دکارن هند شنال بکن هند چاره او بکن لبر تابع از خلاص دکم بالکش بو آخفتنا ریوبریا دارستان ترکیه ریوبریه او والی یا درسیمه yani trajikomik yani evkiye ریوبریا کو دوی دارستانان به پارێزە دەبێ غەم نەخۆن پرۆبلەم تونەیە تەسیراوی خراپ لەسەر ماڵا خانیان لێچێنەرە یعنی ڕۆڵاوی ئەوە کو دارستداران بە پارێزە ئەو دەبێ غەم نەخۆن بلا یعنی ئەو نەکە پرۆبلەم تونەیە ئەوێ سەر ژیانە خەڵکی تشتێک تونە یان خەتەر تونەیە والیژی دەبێژە ئێکو بچە ور دولت به دجوی بسکنه یعنی اکو بچه آلیکاری بکه دما کو دست بکر د 19 مهدا ل درسیمه ل حوزات در دست بکر گندک bu tenteni ciyek küçük bu nehiştin dinav du haftada ana 6 günden u deridoraki mazın ciyek mazın deverki mazın edi bu xalib yani devletek kolonyale devletek dijmene Kurdu Kurdistaniye dijmene darin çukin gulen Kurdistaniye dve Kurd çıkazu hayvan jve tiştehebe ev qazı dikarin buxa reaksiyon u dezgah helvest inşa bikin da ku dikaribin buxa خواهی دارم. بله وقت تجیگات که هشمندیا پاراستنا خوزای لکردستان و ناف کردستانیان زیده بویه جیه که خوشیه که ده مدیا جواکی ده جی پر ریاکسیون نشاندن کامپانیا و دکن ام بویه بخدین او جیه که خوشیه که هشمندی بلنده. بله ام در باسی مجرد خانه سیام ببن مجرد ما یا سیام لسر افغانستانه چه بو و چه ببه و کنجد زانم پشتی 20 سالان دولتا یک بویا امریکا و هف پیمان نوی جه افغانستانه آوا یکی پر دراماتیک تراژیک وکشیان دیمنین وان دکسین که لسر تکری بالافره گرتنا و الهوای کتنا باورم وی به تکفنا وان رسمین کلاسیک ین ظلم شر لدنیه گلو و بکشاندنا امریکا ج افغانستان بوان صورتان وره سمبولیزه کرن که کشار امریکا کار خال افغانستان کار خال افغانستان قطعاند و درکت یا جی مجبور ما درکت از بابا کدیم بپرسم چو و چما درکت یا چو او پر اشکره زلاله چما درکت نه زیده زلاله yani çima derket belki emi sebep abi pişti bir sala emi evet fan bakın جبر کو بگومانه کو به استراتژی که گراند یعنی مزن مگا استراتژی هست global هست یعنی نتنی مثلا او کویا ام نکاربون افغانستان işte devlet hava bakın demokrasi hava bakın netve hava bakın o ام edini karın emeceler beguman neteni evet le جبر çu Amerika جبر el-Kaide çu yani biraz da bu Afganistan bu edi binkeya terörizme global ya İslami ya dünyayı ya ku 11 İloni pekani و اویا شوکه که مزن بو جبو تمامیه دنیای مدنی دنیای روجاوا یا شوکه که مزن لمالا خدا تجاری انسان روجاوایی ور نکاری تصور بکن نکاری او بکن کو او شرین کل دوری وانه او تلویزیون تماشا دکن اوی واره اوی وان مالا وان و او که وان و بخانده شوکه که مزن بو براستی جبو مدنیت اوکی و لورا امریکا دوی
reaksiyona nişan bedaya u nişanda çu Osama Bin Laden ulur evkekir zede lehember Talibana nebu nejber dijji Talibanan çu le vega ve evkevan şertivan le Talibana nebu ku ev kirine ku wan kirine ku evke yani Afganistan buya benkeya terörizmi bir bari da wan yekser suçlar ne dikirin li indirekt evbun u levracı 20 sale lur şer domkir yarasti tişteki green kene yani de hali xada de babet evkezi az bavarım zede evkametünne vaktimetünne li yani xebata Taliban ne veka El-Kaide'ye ne veka Daiş'e ne veka rexistineki İslamist terörist yendine Taliban çar lingeviye sosyolojik ya behes hene yek ev kabileyin Afganistan'e xort eku Piştune legalvanın duyem etnik nasnamaya etnik aidiyete etnik ya Piştuni bengehek gringe jibovan seyem dîrokavane ideolojik ya İslami miroft kare beje ji El-Kaide ji êdina jî uktire kurtire ew hêd dema koloniya Hindistanê ya İngilizan de 1805 da medreseyên dubend hene li bajarekî li Hindistanê vêga vê anaha li Pakistanê vêga vê medreseyan de bi 10,000 insan Müslüman terbiye dikin ku dijî em bêjin İngilizan dijî Hristiyanan dijî evka ew be koka kêwan heye yani koka kêwan ya dîrokî heye ya epistemolojiya wan ya ramana wan fikrê wan lê di şerê dijî Sovyeta da jî 1980 da Wahabî jî Suudi Arabistan û bi imkanên nû bi pereya bi evka wisa kirin ku ew Taliban xwe ji nû vecîne di wir de zêdetir êdî ser bi Wahabîzmê yani çû bêguman ew keviyê yani bengehekeviyê îdeolojik ya İslamî heye lê divê evkê da divê em bibêjin ku İslamî gava ku ser dikevin ya Müslüman tu ji Tirkiyeyê dizanî û di Îranê wisa çêbû bi rastî dema ku tekoşînê didin ji bo ku devlet bixin destê xwe bi mirov dikare bêje bi ehlaqekî İslamî ne yani bi ehlaqekî çîleperest puritan yani ne gendelîne ne evkê nakên û dijî gendeliyê dijî modernîteyê dijî de dinyabûna wan iktidaran şer dikin Taliban divê navberê de di nav 20 sala de mirov dibêjin belkî hemî bi teqînê bi kuştinê bi bombeyan tenê serket na ew têkiliyekê wê xort li gel xelkê Afganî çêkir û her roj bi têkiliyên şîfaî yan jî bi belawokan ji xelkê re ev dikir ka ew iktidara ku hûn anaha dixwazin ew Avrupa Amerîka ser me ew bike vaye ehlaqa wan ve gendelîne nizanim çi ne ew ke lewra anaha gava Taliban hatin yani erê xelkê Afganî çepîka li wan nexist lê ew din jî ne bi dilê wan bû û loma jî mirov dikare bêje mutebeqeteke zimnî yani bêdeng di navbera xelk û Taliban da ana heye erê fikara heye ka ew ê siba çawa bike yani belê di doxa berê salekê digel Trump û çi bû berpirsiyarê wanî Amerîkaya li Afganistanê ew bi hesl Afganiyê Xelîlzad Zalmay Xelîlzad bawerim digel wan ew soz dan ku ew ê
هن گوهرتنا چکن هن وکی بری بن نرم بن ونزانم چه بن لی 31 مهی و امریکا به تمامی به بلکه جی ایروجی تمامی ادی درکت و جوشون دا اوه چوابه گلو طالبان دکاره د تمامی افغانستان دا اوپه سروریا خواه انشا بکه جبر کو همو امزانن افغانستان نزدیک 7-8 گروپین اتنیکن و تشتکی بالکش yani çi siyaset hebe tenil ser esasa etnikiye yani siyasete ki yani vaka ku beji şapkaya yani ve hamuyan ev bike ya heneka multikultural ve tünneye yani em bejin Taliban hamu Paştunun çi bu nevi Tacik Kure Mesut Ahmet Kurevi ev hamu Tacikin o evkin Biyamın Taliban İroşunda sozdaya derudoran yani vaaddaya ku pıçak nermtir be yani işte jin taybeti mesela jin da pıçak liberal be aktir be le evyanayı be ma'nay ku ev şeriatı derkebin yani ev devleta kutfazın devleta şeriatı İdar Amerika liber çi stratejiya vi heye ev cibo mezede cibo şahsen cibo mezede ne zelale. Ez dikarim du şika du evkat du tahmini xwab bejim. Yek eve ku dit ku Afgani Taliban hezeki autentik yani otokon ya Afganistan'ya orijinal ya Afganistan'ya nikare be kuştunu be evki jholera ke levraje derket hışku edi piçeki vaka ev mengoya despeke beri 20 sala benkeya terörizma İslami bu edi careke denji usabe le be soza be şerta ku beri xwe ne de Rojavayê berê xwe bide Çîn û Rusya û Îranê yani belkî vêyayê. Duyem jî girêdayî be êdî bi polîtikaya ku Biden di dema berê hilbijartinê timî kampanya xwe da digo. Mesela demokrasiyê em dizanin ku dawiya vê salê da ew paradigmaya xwe ya ji bo dinyayê jeopolitika dinyayê ez bawerim de konferanseke navnetevî ya ku organize dikin her hal dawiya vê salê yan jî destpêka sala pêda vê ev be diwir da Amerika çawa li dinyayê dinêre çawa ew dike diwir da ew nêrina xwe nû ya jeopolitikaya dinyayê diyar bike gelo eleqa wî bi vê heye ya tuneye ez zêde neewleme yani belkî êdî welatên İslamî da ne bir şeveye ki askeri hazır bun le bir şeveyên din ya medeni ya sivil ya ev ve kaçava kudu buhara Arabada çebu ev kada çebu belki bir şeveyi yani guhertin proje dikin emi bilirim. Keksa dedin bi Kurtî tu nerneter çin ser vê pirsê niha wê Afganistanê çi be û çilbenda Afganistanê ye bi Kurtî dûr ji xwe mijara me nîçara em ê werin Kurdistanê jî belê kakşiya gelek ji gotin lê yani derketina wan şêwê derketina wan yani şikestinek bû ji bo Amerika şermezariyek bû beravajî û ew sloganên dirêjmên Biden derbarê demokratiyetê di mafê merivan de yani tecrüba wan esmûna wanê li Afganistanê bi vî rengî yani Afganistan wek welatekî paşmayî ولاتی هایی کو به پیوستیا و به مثلا مافی مربان و دموکراتیت هبو بایدن تشتک نکرد درکت یعنی هیوی گلک
خلقان نتني يعني خلق دول هاي أمريكي وهمجي بيمانين خوا أوروبي وغير أوروبي إشكال أو هيبي بوج كرن بأمريكا. أمريكا يعني أو مصداقيتها خياشي أو والحاصل إن خرع كردنا دي جهاني دي. هم بوي خبك شاندنا ولو بيسربر وهاتنا أوي هيدي أبهر بيمانين إيه ناتو بخوشي هيدي وبفكرين جو مادام جو أمريكا سياستها خاني ولو إيغويست يعني تاني برجواندين خود باريس وقول خبريارة دستين بيوان أو جي هيدي و استراتيجية خو يعني سياسات خو نقول برجودية خوني تايبات وأف دنجن وهان هاب يداد من تايبات بيجي فرنسا وكيدر هلبت ديار بو جو يعني احتمالك تخمينك يجو لحفاتنك نابان تسالي داويد وقول قطر كرن دنابينا طلبنا وامريكيه تشيبو اف وك كومبلي يعني وك امبيشن بلانكي للديجي الصينيه تشين وروسيا وولايات السوفيت امريكا يعني امبيشن تسليجيه ببوك نابكي جبو تندروين إيه إسلامي والويدري كوم ببن ويدي شاخي خوا بردن دردوري خوا هم آسيانا بين وهم جينيت تايبت جو إيغور أو مسلماني إيغو تشيني لسر سينوري أفغانستاني وبريجي يعني دناب أفغانستانيا خوجي هنا يعني بفكر جو حتى مدروي مني إيه السوري إسلامي كيف أخوانين وبسر كفتنا طالبات وندورجي يعني جو سبيه أو بخوجي حرن وان ببن أفغانستاني جو شرقي بدورة آخر بكن يعني تخمين هي جو يعني ام بيجن وقت بلان للحمبري تشيني وروسيا وجبرولوجي تشيني وروسيا يكسر بري مسألة توابع قوتن ام برك ام ناس بكن ديواندية خب بطالبان ردينا تبقوا طالبان بخوا وقت أفقال دس لستا تيرور جمهور صادو والجماعة الأمريكية ندي الاستيدو يعني وانا فهم كرجو غير الديجي ومش برولوجي قلتن امي بيوني خوني ادول ماسي بوار دين اجا يعني مش برجو جو ام بيجن ولو زود دركتن بيسلو بر او بشورا حوال بندر خوني ايجو دنادي ويكسرجي او ام بيجن سنتانين يقول افغانستان هابون رادستي طلبانا طلبانا جي يكسر بحزارا وخلق داعش وقاعده ودرتيبون بردان يعني وبشتي بو ايجاري شو اف تقينين قد الدورة يعني ام بيجن فروخانيا كابول دي كوتشيبو افيا يعني دنجكي لتيجي دنجكي كلكي فرح وبلند لامريكا لتيجي بايدن ويدارا ويناتشيكي خلق يعني بيجن دنجي ويتا كتن الكونغرس حتى دنا بارتيا ديمقراطي جدي دنجهن اللي تيجي اوي وينا دي بيجن افيا يعني هم امريكا نكاريبو جواتا افغانستاني تيبقى خوشك وهمشي رابورين اي سي اي استخبارات وان همو شاشبو وهم
يعني بيجن پرورده کرنا جيشا افغاني نبرنگكي درست ولازم بيكانين يعني ريد ابو افغان طالبانا بو دناب جبهه افغاني دي دناب 20 سال ده هر بازادي كاري خم كه ويعني قال لك برنجك ديناميكي يعني كاري خطروج بلولوجي يكسر دناب حفتيه كي تتواده يعني هرتش خصله سخوا اجا تشتر بيجم يعني انها وشبه مرف براسي تيت مرونكار صديقات بيجي هم تخمينات وابانا نا خبكشاندنا بيشي يعني امريكا برينا كاجبي نامي كمبوديا دركتو لاوس دركتو لبنان وصومال وزامشي يعني جاري خبكشاندي هم اولو بي يعني نبرنجكي سركفتي واباياجي يعني ام بيجن بهوريه بامريكا قال لك كيم دك تابليغو ام زانن يعني هكا زو درنگ و دسلاتا طلبانا ناس بكن لي ديسا جمت هيكو يعني ام بيجن ناكو مرسيا شاركي نابخويي دنابوان 4 بيكاتين اتنيكي دي اويتنه مذهبي قال لك هند افغانستان دي التسليجيه ولات الجيران وتايبان باكستان وناولنا تاني باكستان وهند وتركيا السرحالة دي وچين وروسيا ابها همو كارن يعني بهرن جو افغانستان بآرامی نجی وبوجه ام بيجن شركي نه دبي روشيده وهم ما في مرفان قال لك بن بي هو تعدي بيجين دور اخر امورن كيك سعيد هينكو بيا فيغريدا يم دوام بكن ورن مجرى خوي چارم دبن بويرا افغانستان دا اسويا باشور و روجاوای کردستاني وكن زانن وكشينا امريكا و هف بيومانن وي هف كارن وي جي افغانستان بخور خوفك و مناقشه و گمانك جي خست ناف كردان دبيجن يا هجر كو أمريكا و هف بيمانين خواج باشور و تايبتي جي عراقي فاكشن و روش و تشيل روشا باشور و روج آواي كردستاني ورا افترس او قص برفره بوكو بريز مسعود برزاني خوا مجبور حيس كركو داخو يعني يكي بدا ببجة شرطين كردستاني و أفغانستاني نوكيفن قاندي كو جرايا قشتيرا هاتي اشكرا كرن تو بيمان انا هاتني مذاكرن لعراق وامريكا ببرنسيبي وكشاندنا العراقي لهف كرنا دبيجن كك ساددين بنرنا تا امريكا وهف بيمانين خواه ويجي باشور و رجاوا دركبن هر مالي خواه هگر چون وچل روشا باشور و رجاوا ورا يعني شو دوي لوتكايا اقول بغداد شي مو بريد دروجا ناميك وماكرون تيدي باشتار بو ناميا بايدن وهمجي اخرتنا بلينكين وزير الدربي امريكا قوتن ام يعني بابندن بوان بيمان خوني بعراقي ام يعني سقاب قريه وينا ولا كاريا وينا ام ناحيه نقو خرابه به لي براسي امريكا زو يانجي درن ويج عراقي وسوري بدركه وهرتم جيت بيجي هبونا ما هاتنا ما جبو شر داعش بو وبرجري ريل بر ايراني بقر اجا
ليه يعني دركتنا وخبكشاندنا أمريكا جي سوري وعراقي إيرو ندبر جواندي أمريكا دي يعني وهم رايا قشتي خوي هندرو وقادر بجي ويقول لك بخسره وبهلك وبيلك نو جي تيروري هم لهرمي وهم جي الدنيا قال لك قرتربه وخرتربه تايبت بو ام يعني نفشي نهي بو تيكا بناورا في بان امبيشن جروبين تندراو نفشكي نوية بتكنيكا مودرن باش يعني سردست وحيوان شيء ثاني بكاربين يجبروا له امريكا ويقول لك بخسر شو يجبروا له جي يعني دي شاندايا اسرائيل بوشو واشنطن بانوجا داوكرين و امريكا خو سوريا وعراق خو نبكشين يعني داخوزك اسرائيل بخيل وهروها يعني حتى بو خبشين يجي روشا سوري وعراقي قال لك جدايج افغانستاني عراق دولتك رونشتيس خدي سروره لور بيجن هريمك فدرال هي بيش مرقهنا لسوري ام بيجن قال لك جه ندى تستي رجامة يعني بيجن رجيمة بشار أسد دي نقول ام بيجن هيزن سوريا ديمقراط هنا يعني أو نوك جيشة أفغانية جيشة أفغانية وقال لك خراب هو قال لك ام بيجن شو أبجي سبب رفاوان وتسهلاني يعني وان هيبية هو اعتماد أخو همود داتاني سر هيزن درب أمريكي و كواليسيوني إنه أنا ما أودكن ونحو جي وشخب هم يعني تشاوا بريارة بقشاندنا أمريكيا بيستن أوان إشاعات كله دركات جو لهب هاتنك أمريكية وأوي حية إدينما يعني أو إرادة بيانا آبر خداني وشر للجمانة وهماجي خد تسليم كرين ليه لفان ولاتا نوك أمبيشن وكا أفغانستانية يعني ند برجودي أمريكا دي وبهرناكم جي يعني لغور يعني شابير ديفيجن وين هاكا خبنكشين وأبجين هادو بارد يعني ها مثلا ماكرون جي وبايدن جي تكسكرين جو دركتنا كوان يقولوا زوب تايبات أم بيجن رياكسيون قال لك خراب لديجي خبكش عندنا دركت وها ها تدي تنوكش كاستنا كي جي أمريكا وينك وقال لك شيار بودش كاستنا بدو حدود نينه وتايبات والبشارتين دي أمريكي أبي نيزيك هني كونغرس ونوير بقابك دي تربولوشين يعني تخمين هيك ونيزيك ويفا بنكشين كيك سادة دي ما هرنهات سياسة مدارك بالتجربة زي فكرية از برسي خوال سر دوام بكم روسيا هرتم دخوازه بري روج آوا بده شامي وزير الدربه سوريا جاري قوتبو دم امریکا قالا وکشاندنا جروج آوادکه کرد بر بموتین لدم امریکا دبیجه زی الهرمه بمینم کرد پشتا خوددن ما و بری خوددن امریکا تام دو دمه دجی بیانک بشار اسد درکد دمانا کو امیر و بریه جناونده بر به هرمه و پار و بکن افجرا یکمه گوتنین وهاج بشار اسد درتین دشروین علیه پیاده جدی کلجانک هبو عجبا ابدکار راست به اشتبه پرسم تو پشراجا رجاوا چوا دبینی؟
يعني شو ده هوايك وهذا اتموسفيرك وهذا هم بينن تركيا يجي إيريشا خو قال لك يخرج كرنه ودبيجن بلكي يعني روسيا وتركيا هفدو كرن الأسطانة و جبر ولو أب إيريشانا كده هم جي تركيا يعني اتموسفيرا بو بشتي أفغانستان بيدا بوي وخلق مجول بون بمسألة شخورة بكارتينه إيريشا خو زيادة كريه هم لباشور وهم جي روجاواي كردستاني يعني ديار كرد بيجو ما دترسن بو ديسا يعني شو كاغزين تركيا قال لك يخرج بونه كاغزين وي جيوبوليتيك امتزان يعني بري وينا ناتو جير كتبو حرت يعني بيجن فروخانه كابول تي كنترول بك وهمشي دانو استندنيمون بطالبان رهنه وشوناوينا يعني لشكري خوشي بربانا وبرنجي هناك افغانستاني ويعني جرانيك وينا قال لك يجي بابا مظن لجم هم الصين تشيني وهم شي لجم روسا وهم شي لجم حبال بند ايه هوا هف اتنيكيين خوني ايه لآسيا نابين والجول ويناجي والجول بالجم روج افاجي تشي هم اوروبا وهم امريكا وقال لك غزوي جرام ببانا يعني بچالاکی کارتك دبي وارده ایجا دبي اويده ایریش خود سر کرده زیدت کرد ایجا يعني تو الترناتيف بديتر تنل جم يعني مخابن يعني بيجن روسي وقت تركا هر وهر كردا تهمت باردكن بفرجبوني هم بآليكاريا أمريكا هم بتيروري وحادثة يعني بحوالي بروسا مخابن كيم جبر برجواندي الروسا الناف كرداده قال لك كيم ترن جبر جواندي واني جو بتركيا وقارن وقت مديد لعفريني وسريكاني ويدير هم روسا وهم جي امريكا كرد فرودن تركيا يعني وند وقارن دوباره وسي دوباره جي ولو بكن وتنكرنا كردين روج اباده هم تركيا وهم جي ريجيم سوري يعني وقف دفكرين تنكرنا وان قهرتنا ديموغرافيا وان وهر حادثه يعني ليه يعني نهاب عم اون يعني شاندك امريكي بقرياي بيشتي حفت حش نعمها بسرقتيا آليكاري وزير درب جوي هود او ايديتر ديفيد براونشتاين هاتن دي سفقريان جبو او ديالوغا كردي هناكي بردوام بكن إيجاوك ما قلت يعني هم قلتن هاي وبمينن ليش بكن أمريكي حتى هاكا سودان هاكا جبر مثلا داعش هناك الدارة مثلا إيران هي داعش وإسرائيل بخوجي دخازقو أو خبنكشينن إيجا هي بمينن داوي يعني أب تشتاج كرد ما تخوستن جو هيزا خو بكنيك جو بهوريه كي تشيكن بهم ملتي خور وهم بدوستي خور يعني بري چنداكي شاندك چو بناوي خسريا ديمقراط ومسدي يعني بيجن انجمنا سوريا ديمقراط چون باريس بماكرون رونشتن ليه انا كسا مخابن بوار نجو يعني ام قال لك فرصه اشتسي خبر ددن واب جدابونا كردان ونا يكريزي اوان ريد ده بودجمني كرد شقر بكاربينه وتك يعني ريبر كردا بقري
حتى بكرس هذا خو نبكنيا نا امريكي ونا فرنسي ونا كواليسيون خديوان درناك بيشيد بها خديوان قدر كمان حتى غيريوان تسخ بدوان اجا نها يب بدرون خو يريشي روجابادك لقامشتو لكوباني لعين عيسى لباكوري حلبي يعني يريشي خو قالكي خورتردك وتخواز يعني فشارك دينه تشيك او اراميه عاجباكي خرابك خلكينا شاري كوشبريه بك والحاصل يعني افهموا حنا ليه بايدن بخوجي يعني درباري ايه سوري جي قوتبو مترسيا بوج السوري لسر امريكا هي شغال قول افغانستاني هبو مستره اف شان وياكي سيجنالك قول السوري زوي بنكشنن وهبونا وان يعني بهبونا امريكا قال كرد هبونا وان شوار بكار بينن شوار اذا ممكن يكش دواري اداري ده بالسبيل وشهوه لشكري بيوندير خو باشوري كردستان هنا قرطر بكن يعني قال لك تشتي كردات يخستن بكن بله قال لك سباس ام درباسي مجرى خويا بنجاب بن سرنویسامه ترکیه دسترجیا روز آوای دکه رهبریا خسرجی دسترجیا مخالفت خود که از بکه که شار دست بکم پرسا خو بکم و کنسان ترکیه هر روز یا سر راست او بخوا یا جی به دست ملیسین خوین سوریه توپ و گله داوی جنوان هرمین دبن ایراده خسر ده ده هرمین وک افرین کد دست وان ده مروان دروینن ده کجن اشکنجه دکن گروپن چکدارن گریدای ترکیه ده نواز 3 سالانده نزدیکی 1,500,000 دار لهرما افرین برینه جوان 650,000 دارن زیتونا دار زیتونانه فلکتکه پرسامن کی اوچاوا دکاره دسترجیا ترکیه لروج آوای کردستان بسکنینه روزا خان تا او پرس دویج کک سعید بکرا یک جوا بله کک سعید بله لی اگر ازناته هبه جبرکو من ج پرسا بريدا خاص كنت ببجم وقت ما هي يعني وقت ما كان عندك مايه بكردي كار كانت تشتبه جبالي كلام بك ايه سباستكم يعني هي ج برسا بريدا براستي او يا باش روجا بله كيك سعيد باسكر يا راستي دنوبرا طالبان وكبجي امارات امير اسلامي افغانستان وكري خستن نوكي تمثيليه دولتي لقال يكتيا امريكا دولتين امريكا بري سالكي وتشتك هف بيمان هي لغور به هف بيماني مروف دبي اناليزا به مساله بك هف بيمان چار خالين وي جرين كانن belki problema heremezin ku Amerika dest bekiriye van ra tekiriyen haberdanan da dest beke dema Trump da he de sibata 2020 da duvur da Amerika aktüel rojava problema vi eve ku eve derkeve yani soze ev be şerta ku eve ji Afganistan'ı derkeve digel Taliban'a rudine li Doha li Katar'ı yani peşinen vaat de ku ez derkeve biyamın şeveya ev şeveya runuştuna vi ev şeveya nivisandına hev peyman problem jur desmedike ne ku
از دخوازم تناس بکم تو هزکی یا افغانستانی يعني تمثيليات هي مشروع هي يا ناب جوا كده لورا استناستكم لتوجي دفي لجل إدارة أفغانستاني روني لسر موديل أفغانستاني يا كوبشتكو أزدر كم هون رونن أو بكن يعني ببيبن لسر بيا شتشتك تنادري أو كده يعني غلطی لبر دست بده که یعنی شاشیا تکیلی پیمانه دایا کو ترم جبوی تنی تشتکی هبو از جور درد کردم حتی مروف جارنا عجب مایی دمینه گاوا کتو دخوازی درد کردی یعنی تنی نیتا تا مبستا تا در کتنه جبو چه تو دیگر طالبان رونشتی پیمان نویسندی بگمان جورجی او که کو گارانتی خواستیه ده خالا سیام و دیم ده گارانتی خواستیه کو افغانستان جاره که ده نبه بنکه تروره یا دجی امریکایی نگوتیه یعنی دوی تو ری ندی کو داعش نه افغانستانی دوی تو ری ندی کو ریخستن تروریستی تنه يعني مادة عنده أو كده هو بيمان ده أو تنيا هو بيمان ده أو هي كجارة كده أفغانستان ده تو garanti بدي ما كجارة كده أفغانستان نبى هدفها دجي أو كده يجي إذن إنكاس عندنا دبا يعني بعد كجري أو كده لبر بروبلم هري مازن أبا لورا دركتنا بيج بركو كيك سعيد كو يعني جبو أمريكا شرمزارية یا راستی دیکاری بو هی بهتر شرمزاتر به اگر کو اداره افغانستانی لبرخوا بدایا شر بکره ندهشتا طالبان به حسانی بکه و کابل و باجارندن خوین رجاندن هوا کشتن هوایا تراژدی هوایا فلاکت هوایا کرست هوایا وگاوه و امریکا دیسا و مجبور بمایا کو وگره جبر کو رایا گشتیا دنیا یا دموکراتیک به مجبور بکره کو وگره او آلیکاری خلقی بکه دور داد خازم مقایسه به ما بکن ندوی امج اگلو افغانستان میناک افغانستان او بکن مناقشه بکن گلو سرمه او چه دبه یا نه سرمه چه بو در روجاواجی چه بو لعراقی چه بو یعنی چه بو ترامپ دیگل اردوغانی لحف کرد هزه خواه جه سوریه دکشان و ودیت چه بو کرد لبرخودان ده انجام لبرخودانینا کردان ده مجبور ما هزه خواه به تمامی نکشه لعراق جه همین تشه بو جه عراق جه درکت کم کرد درکت تنی کسی که تدریب دکن او من لده مثلا کرکوک ده او که ده دیتن که مجبور دیسا دوی بمینن آنها بله دزانن کو فکارو او کا کرده هيا چوا که سعید چی بود یعنی د بلینکن تلفن ایرو او که کریه عراقیان و کرده گوتیا ام برگار خام دگورینن ام بمینن هاتنا ایرو دوی مروف بلکی روجا و هری گرینچی او بایا هاتنا ماکرون تشتکی پر گرینگه yani eviyacı dibe perçek jve ev ke bike ku baveriye de ku Rojava ve Çavacibe ve pişkiriya Irak'ı, Kurdan u Rojava'yı bigre peyami Macron bir zelale jibo Rojavacı dibece ku yani hayanaha ve be askeri ve ke sermaye askeri brasti ve dan nişan kirin ku hun perçek ji dünya medeniyetine leje ilo şundacı dibece ali siyaseti de yani nişan bedin bitaybeti jibo Rojava'yı لبر از تم سر اوکا یعنی فکارا کرده اوکا اری کرد بچک بترسن باشه بیامن باشه یعنی او ترس کرده بچک موبیلیزه دیگه بچک اقلیوانتینه اوکی لی راستی کو ام راسیونال بپیمن راستی کو ام راستی بجن یعنی نه دیسکورسیف یعنی کو ام هنک جبر کو بیسکار هن سیاست مدارن ام بجن دبجن والا خطر سرما بچك منطقيه يعني شبوك كردان را بيجن ولا
دوی هون چاره که پیدا بکن یعنی دوی هون بین باهات هون یکتیاقا چکن هون درستیاقا چکن یعنی تمی از بجم اسکری اره کرد شروانن او کن باشن دنیای را نشاندان لی گارانتیا اولیی دنیای نودا دنیای مدا به دموکراسیه به لهوهاتنه به پاراستنا مافیا مروایه اگر ایرو باشور هی سر بخواب دمینه نتنی دستایا پیشمرگه و شرده و کده جبر کو کم زیده لهو کرنه که هی نوانده کم زیده وکا استقراره که هی سقمگیریه که سیاسی هی هرمه که باشه و گاوا کو اریشت و نکن نکاره یعنی هن هزین ایراسیونال تروریست نظام یا خوشبیرکری نکاره اریشه بکه اریش دیگه اریش دیگه لی انجام اریش دا دنیا ریاکسیون نشان داده و پشکریاته دیگه و تین هواراته ایروژی جو کل روژاوا تقریبا دنیا وره هوارا کرده دوی کرد لور به هاو بکن سیستم خیا پولیتیک یا پلورال یا دموکراتیک آوا بکن کردن یه ماین روژاوای لباشور لأوروپا لترکیه دوی وگرن هرن جیواری خواه بله از خلاصکم دوی وگرن جیواری خواه و آنها فرسنده که ایرو نشان دا هاتنا ماکرون او که دیپلوماسیان دا تمی تیگوتن یا امپر کیف خواش بون هف دو دیتنه لی براستی از سری سبی زور من پیشوازیا نیچیروان بارزانی سروک کماری نیچیروان بارزانی به یا سروک کمار ماکرون من او دلسوزی او هوالتی او هیجان یا کو بهورا من دید یعنی اویا شانسه که جوا کرده یعنی دمین هر دایم ناین او تکارن امی سبا خیالا وان روژه نوسا او بکن اگر ام نکاری بین ایرو ویا بکار بینن او فرسنده که دوی کرد و دمی و فرسته جدست خواه نروینن انسان وکا ماکرون انسان وکا بایدن هر دایم درنا کرد شکریا کردان ناکن زانی آن فرسنده که سبا جبوکو ام نبیجن ای وقت دوی کرد چکشی درس افغانستانی بدرسن قالك سباز شخوا في مجرى حفتيا ورا ما قالك بإسرائيل سر بسكنن يا سر لدانا ماكرون الكردستاني تخوازم دمام برهندك ما تخوازم جي كك سعيد وقرم مجرى خوا يا دستريجيا تركيا الروج آفاي كردستاني از همه هر سی پرسا سر افدوشته بکم که سعید پرسا من یکی و چه دکاره دستريجيا این ترکیه الروجاوای کردستان بسکنینه پرسا دنجی دولتا ترکیه افرین و هرمین دن که خصی بن دستی خواه گلو وک انتاکیا لینک گلو باجار انتاکیا که آنهای ترکیه و یادنجی مثلا وانا هر دوا ایریشن ترکیه لسروی نرخاندنا خواه بردوام بکی کک سعید؟ یا اره یعنی کاک اتخوازم لیزه دم کاک شیار یاشار کاک یاشار یاشار بجد بشم حوالی منی کبنه زودی بینا هست اما دوستی هبنه يعني الدنيا تيجو هرتن و كل جرك والجور بالرودان الدنيا ده واري بيوندية دي نام لتويد أو شو هرن يعني كل جرك تالتي تاخا الجور برجوندي أو الجور بروشة روشن تازة بقول جين الكوروي أبو قارن يعني إيجا قد يعني جماعة كردي روجابات ضد خاصن بريهات تشتيقو أم بخوا يعني مثلا ها ديالوج أبو هاي أمريكي تدن فرنسي تدي وغازي دكن وتيبوار ودنين وأبان زنم سري صادق كي وان بنو دكين جهية خد دبيالي جهية خبي ديالي نكرر لها
بکن یعنی کرد گرنگ تی بگه کارب الهبدو بکن خواب بخواب بی نافدیا شخص طرف السياسي يعني دي انا افجي شارك يعني كماسيك برمزن جماعه كردار براستي وقت يقول اراده مكرياك براستي يادا يكبوي كارجا اللي تشتابك تشتكي نكار خلف يعني بسكن انا وقت ديتر امبيجن جماعه كردي روجاواتي خاصن جو بيوندين خو بروساجر قال لك خوش بك جبر روس نهاك حفتيج صديد يعني جار نوسا سوريا دتسي روسا دي وقرك برجوان دي خو ام بي روسار ب نيزي حفدو بكن هب امريكا شال ديجي داش برجوان دي ماني هب بشبو بروسار ديس برجوان دي هم بشنه يعني وتايبة بيجن قونها بشار أسد بيجن سيستمك نافنتي أبايا فرصتك قالكي مظن باشي وأم في فرصة بكار بينن نتني نافنتيك إداري دبي إداريك نافنتيك سياسي جبه أم كاربن ستاتوس که اقتنامی به چه فدرالی به دهندر سوریا ده و لگور دستوری بچه بسینم و افجد به باری کاریا روسابه و هفند يعني مقابل هكا يعني لهبهاتنا روسي امريكي جبو بشاروج سوريا جبو چارة سريع توائي جبو سوري حتى هكا لهبهاتنا كتنا ل جبو اگر هات و چه بود بيگو هر دو عالی پیوندی يعني دوست کردابن روس حتى هكا مزانن يعني كردا دحفينن بالي رژیم ده و ترکجی شو بینات خوازن يعني بلاش و تسلیمی رژیم بکن وقت بری 2011 تشتک تسی کردات نبودی سارو يعني اف بیش آشتی دوباره نکن هر واحد بيگو کرد ما يعني پیوندی ما دانوستان دنيا خو بپیقدی سوری اویدی تر اویگو برجوان دیوان انترس اوان به سیستمان ننابندی ده هی وقت علویه وقت دروسه وقت هاکا حوران هرما درعا قون هاتي سسال هلدابون بيداوية سري هلدابون ديجي ريجيمي يعني بي هما هنگيك دنا بينا كردا وان دهبه دوز اوان ببيك جبو سيستمك نابندية سياسي يعني هروها جاري اب خسرية ديمقراطي قون هاكا هي تبيقو روشة خلقي آدواري خدمة وزاري ده باشتر بك مثلا ربازة لشكري يعني هم بيجن يك بك هم دنا بنا بيشمرقي روجابا لكرسان عراقي هن وهم جي يبقدي يعني حسدده يك بك و اما هنگیه پیوندین خورد به باشوری کردستانی رای حتی ایرو ناوی چی ماکرون جه سروک نیجربان خواستیه گو رولک باشتر بلیزه به روش آباده ایجاب يعني جمعتي خواستن لي يعني حتاج تركار بيت انا مثلا تسي تركاجي قال لك يدريش وخلقي وي هنا حوال بدي وي هنا ديريكت وانديريكت ناخذ لهباتنك يعني هيسيا يكبوي كل تشيبه وجبوكو يعني وان كغازي خو كارتين جبو وقت شانتاج لديجي كواليسيوني لديجي يكتيا اوروبا لديجي روسا هموا بدمدك وشت بي خو بكري ديل لديجي لديجي كردان كرد وقت كاشياجي بوت يعني بزانبون تاو غربكن و
يعني مثلا امريكي دركبن روس وريجيم وتركي جاليكي دي روشا كردا قال لك خراب ببن يعني بحسابي بينا بكن لي باشي يكون هكا بيجن امريكي زو درناكبن فرنسي هن يعني سي بارقه هواني لشكري هن سازي واني سيفيل هن تندرستي هن لروجافا همو فرصة يعني أزدي ناكي يكي وك ماكرون كردان دعوتي إلي زيدك هنا كل بيجي والله أمناش شو عاقلة يعني شو لوجيك وشو منطقة شو برجوادية كردات هي أنا زانم يعني مجي منتاليتي دبي بيقارتن وبرجوادية نتويد بسر مسائل حزبية وإيديولوجية ربه داويا داوي أم كور بهمو رنگ وفكري خو حزبي خو دري خو يك استراتيجية مي أولكارية نتوي هي نددونه يعني وقت داعش تي نابي ولا بايا فلان علان هموها كردات دبرخو أو برجرية أقول لروجافا أو تشيبو أفسري 10 سالة اگر تنبا داعش يرو والقابسلو والعمودي والأويدتر وترك وزيد ترك يعني وكرد نمانا أبونا كرد وإنما السوري إجا هري قالك كيمو كرتي أو هنا بس ملو كار بك جبو بيش برنا وينا جبو شاكرنا وينا هل بد قالك تشكر دات خازن يعني بيجن أو سيمبولين قوتين حلدان دعوة روجافا يعني خاطر يا شاشتي قال لك مثلا نلهباتنا جو تشينا بحدان هاكا يعني ها مثلا وسريات ديمقراط أو تسلات جرك همو دريابة كريبيلن ج طرف ديتر جو بيتك بحمو أوايتك خدي ربري يعني إيدي ترجيح بيجو نما ببر يعني هبيا هبي دبي ربريا آسوري دي جو كدي تسي تركي دي تنا رژیما بعثی خراب ترن تنید بگو ام کرد بهاری بخوا بینن یعنی بهاری خلقی بخوا بینن بیاکتی آخوا بیاکریزی آخوا مبستا ابو نزا پرساتی تنی ترچبو خوشکاروز بله ملسر کو دولتا ترکیه عفرین و هرمین دن که قریبا دسته خواه وک انتاکیا لینکه کنما جیدر که ببو تلسر سكني يعني اسكان ترلو بيجي قريداي بجارة سريعة داوي جبه كريسا سوريا ترك حتى جوان بي و درنكبن لأجر هادو مخابن أنا مثلا أبدأ كرنا وان هين نهاتي يعني من بجرايا قشتي جهانية دولتي دي تر لين أنا من وقت ذاكر كرني حتى رجيم السوري بخش يعني دعو نكري وأب ذاكر كرنش عرضي ويدر كبير ركبرين سوري هذا حميزة تركيا دنا أو بخش بيشات تركيا وهذا أولاد يعني ولاتي أخوات رادستي دولتك دي تركرن يعني خيانات بولاتي أخواتك ليه أجر هاتو شارع سريع داوي شيء بسوري السوري وقولاتك خدي سرور بري بكريسي ما في وهي دعوة دركتنا تركيا بكري. كاك سيد برسك دنجي لآلية دنجي السربي مجاري بيدا عربا وهمو كم ملتين للروجافا دجين بتولرانسة لدماكو دبا كردين جي بارتي دن هما بيجي 0 تولرانس نشان ددن دنا في هفته ده بيسودوي تباغي كوما تفجر جوان شورشگر ایریشی اوفیسا رودا و یا القامش لوکرن و 23 تباغي بارگاه رخصنا عموده یا پارتیا دموکراتا کردستاني
هات شوتاندن بناوی جدا بنجی گمان لسر پیاده هیا پرسا من کی و چاو دکاره کردان جد دستریجیای پیاده خلاص بکه یاجی وجهابه نرنیتا چنه يعني خياي تستن دناف پیاده دي یانجی دناف یپگی دي یانجی دناف دستن دربه دناوان دهنه جبن كنترولا يبقى درد كبن او ان طيبت تبي بجوان فيجن جوانين شورش غير هل بتفكارك كارك ابدا يعني ديجي كرداي اللي ديجي خسريه بخيه و يعني زيانه كبر ما صندقين هم جالي جباكي درايا قشتيد وهم شي جالي يعني خدمتها دجمني كردا دك افتشتايا وقت مثلا پارتیین یکتیا پارتیین اجتماعی کرد هیت 25 پارتی تدنه اوانا گلکی نزی خسریا دموکراتن او پیداجی یک جوانه به هر کار دکن هفکارن وقتی ناو پاسده گروپ هنه پارتی هنه پاسده نه اوی بود ناو انا کسدنه و انا کسه حتی هاکا يعني قال لك سهر شكياتك جارة داوي لستيك لستيك قرتين او ديفيجن قرتين منه هنك جينا ايوانن لي يجد حزار دوازاد حتى هاكا نزال قرتي يعني ونداحن بتاوى بردان اوان تكن حقيوان بيقومان دبي تكسني قرتين دي محكمة ني ونداكرن هر وها مثلا بحث كن هناك يعني كتشو خورتين قد بنحج لسالي دشن يعني كابن نابرا في يبقى يانجي حسده يعني امشاشتين ابكي ماسين لأب يعني ابانا سبب اميجن بروبليمن يبي ام بان بروبليمات على سربكن نكو عم بكن سبب وك آستنجي لبر يكتيا خوي نتوي يكتيا نتوي شيء ملت قش يكدش هبونو نمانا ملت د لسربنا ماي درن حساب الشخص اكيد دوا وندا بون شهيد بون ياجي قرتينه ام حسابي ولو بجوج افتشتن شخصين ابايا تاني شرط تعجيزين ايرو حتى 12,000 خورد وكجمة شهيد كتن اللي بري داعش وخباراستن الدبليوان أمبيجن معوق بوني يانجي نقصان بوني يانجي بريندار بوني مالي خورنشتن يعني أبانا نبينن درن ويبيجن ولا يقد دو شهيد بوي يانجي هاتي كشتن أريد شعصوري قد يعني تشيربن تبين مرو هول بدوان على سربكين نجو بك أستن لبر فرسكي السرقة وقريداي بحبون نمانا ما وقت نتو وقت ملاد يضرب بولادي ده هم شاشتي برمز نبا حسابات شخصيين حزبين يعني أنزان أبدا إما استدناك بتشما تحقي وما في وانتنا قوبيت تعدي بيجين ملتي خو برصا خوني نتوي. بله. كلك سباس كلك سيد مخابن قدام نفس المتشكينة سيدة خيمة مان كيك يشار السيرفي مجاري قلت نتهانا. نعم تشتكو شخا كيك سعيد قلت از باورم تري هذيك. تكرم تشتكي وكا هوكك بيجم يعني داوية ده نها جمالة بر غريبتي كو ام بيجن وكا عفرين تشاوا ببا وكا انطاكيا وقبول بكا كو بكا ناوا كومارا تركيا لبيروكا سوسيولوجيا زانكو او تشتنوسا هيج غريب نين دولت تركيا لسر نفشا کار دکه نه هذا عفرین لسر نفشکی کار دکه انجام وان نفشا امی پشت چند ساله ببینن
او نفش و ترجیح بکه کو بیجه دست بکه بیجه ج ترکا باشتر جمارا کستن نیه ام چه رازینه ج اداره یوان و وایه ام مکتب ما نخوشخانه ما رین ما ماگازین ما مدرنیتا ما تشتی ما و چاوا چه بو و کاتگوری کنفشه که بدر که و ببیجه کو ام دخوازن پلپسیسیت چکن چاوا کل هاتای لانتاکیا سیو نهاده چکرن و انجام ویدا و بخوازن کو بکوین او که بکر رفراندوم بجن کو گلو تو اتخاذی او بکر او یا هیچ نغریبن او یعنی تشکی جالی دیرو که او بلنده بکر تشکی نغریبن و روچه از کردکی سیاسی من دید چخواه نیزی که و تشتی که از آنها دبیجن وکت تخمین نیزی که و تشتا پروپاندا اداره یا آنها در افرین دیکر گو چقا خوشه ایدی نوک بریه تشتی باش نمشن هر تش نورمال دبه جیانا آسایشه جیانا او که اون پروپاندا او که ننیرن دست بدیکر و تشتی او سا ببیجن هر تشکردایی به اداره کرد یا لروجاوه اداره کرد لروجاوه چقا زودتر و دناو خدا سیستم که سیاسی یا پلورال یا دموکراتیک آوا بکه او قضو و هبونا ترکا یان هبونا هزین بیانی و ولات ما و به معنی بمینه به معنی بمینه جبا ویاجی دوی کرتا و ولی اگر ویا چه نبو او تشتی کتا پرساکر گو گلو افرین کاره به کانتاک که اری اگر کرد وظیفه خواه بجینه اینن اری کاره بله گلکی سپاس مجرد منی ششاد من هفتیا وره سپاسیا و هر دو دکم مخابن دمام قدیا سپاس بو بشداریا و برز سعدالدین مله و سپاس برز یشار عبدالسلام اغلو سپاسیا و دکم گلک سپاس پانوراما هفته تماشاوان هجا سپاس بو بشداریا و سپاس بو ولما تماشا کر حتی جاره کدن بمینن دخیل خشیه دن باش